Uray adtoy ka IDI abroad wenno ditoy Pinas addalat ta ti Masakbayan Radyo amang Ted Consuelo ken aramid ti pag-asa. Ti istorya tayo, istorya mo met kabsat. Kumusta ti graduating student, iha? Okay mat papa. Ngam kastigayam tirik na ti danda ni graduate. Excited. Rumbang laang, iha. Agasong may tirigat mo nagad-adal itinumano at awan. Talaga makapa-excite na dandani ka nagturpos. Sigurado maragsakan ni mama papa. Nabayagmat nga inuray na dayti ka nito. May salaangan na tawan, malpasak tumatan. Apagbitla daytan, iha. Saan na mapupuutan di panaglabas ti aldaw? Madamdamalaeng nalpaston ti makatawan na di mo mapupuutan. Wan nga rod papa. Kita amlangan ti kadda ni mamay ti sabali a pagilian. Nabayagmatan. Kaya't kung arod nga gawid kumamot na paman nga agretire na. Gamkas na sayangan na ti trabaho na. Aywan gaya man niya papa. Agretiro kanto matang agpaiso. Katuan mat anak ko. Taag senyorak tumaten. Sana bale papa, tasaan mo tamadlaw. Senior citizen ka nga aglang-lang nga agkabanwag. Ay sus, pinasablugan nakmanen. Alakit din, ingkagpalisin anak ko. Tamadamdamalaeng sigurado nga umawag to ni mamam. Sige nga rod papa, panawan ka pa'y dito eh. Hello, Lakay. Anyangay, kumusta kayo dita? Kasi tisigod nita, kalkalpas mi anangan nita anak mo. Ayan ngay nga rod ni Eunice. Malatiw bit iti balay da lola na, tanapan nang taditi masida. Ato kami dyan luto, kisanapan nang taditi sida yung dananang kantata. Kastaya. Kumusta ba ti trabaho? Dandani ka nag-retire, Lakay. Wen nga rod. Ay, mga may kawak to, nintun saan ako nagtrabaho. Kasano ko maikawak ka? Nagado nga ubraan di tabalay. Masangom to namin no saan ka nasumsumrag iti trabahom. Sa bagay. Kasi ka, di ka pa agawid. Agawid akto intun makagraduaran ni Eunice kan makapasa iti board exam. Isunto ti sumukat nga umay ang trabaho dito'y Canada. Sapay lang kumangarot na makaturpusin. Excited nga ruten. Makatawan lang kano ang turpusin. Uray siyak tupay, excited akon. Adanton anak ta a nurse no kaskasano. Basta nadam ti bagim dita, Nita. Abangan no awan ton ti pigsamin ton agawid ka dito'y Pilipinas. Nagkunakan ka. Napigsaak pa'y Lakay. Diyak to pa'y samiran ti kinadagsan dagiti pasyente mi ditoy. Alawanan. Talaga na palagwan ka lang. Di ka pulos nagbaliw, Nida. Ibagam tulat nga roden ka ni Eunice ngay mawagak. Adapay naskan nga si kaswak ditoy. Sige nga roden, Lakay. Bye. Anak, at atendaran mi a seminar iti Cebu. Inton maminsan nga aldaw ti papan me. Kasta ka di papa? Manual daw kayo nga ijay? Talo nga aldaw, iha. Sige, aganad kayo ti papanan nyo Di yu liwayan nga imutan dagiti kasapulan nga agasyo. Narigatan. Sapay adayumot basit di turungan nyo. Di kagdanag anak ko. Naisimpa akong ti amin na masapul nga imuta kiti panagbiyahe.
Makamukan to pa lang dito'y balay, wen. Wan papa, di kagdanag. Imbilin ko matan ka ni Lola maabayat ti kaawan ko, ijay ka pa'y labalay da amangan. Mang tidak tulatan iti pakitsendada. Amo kami na di mo masango ti agluto dito'y balay, iha. Ay sus, sigurado ang makadoktumanan ti mangan. Sapay nagimas ti panaglutluto ni Lola. Rumbang lang atap no di kakit kumutong bayat ti kaawan ko. Narigatan ti maong tanggan ni mamam, iha. Ni mamamot ngamin. Panagrik nanan sakit basitak pay laang nga ubing. Kabailakon nga asikaswan ti bagik. Unay lakit dinaya. Amumatan asikalat na ti baby ni mamam. Iso adikan mas daaw no kastalauna yan ti panangyali kakanakan ka, Eunice. Hello, anak ko. Hello, Mama. Kumusta ka, Titan? Okay ba, Eunice? Natuloy kayam di papa man na panidya Cebu. Wan, Mama. Isungag may sakit na dito balay. Nangan ka ka din, anak ko. Wan, Mama. Nangan kaming kada Lola. Nakaluto ni Lola itay sumangpot at ngagapo iti pagadalan. Nasaya at mat, anak ko. Sa bagay, imbaga kanyak ni papamday tansak bayan na panidya Cebu. Amo na ngamin nga 1 oras mo nga agluto. Iso nga imbilin na kakadalolam. Nagado ngamin tububraan mi itay diskulaan. Narigat kayam ti dandan niya graduar, Mama. Ag-duty kami pa iti hospital. Nga maagin enjoyak. Nang runa no makatultulong ang kadagiti pasyente. Nagadugayam ti kakaasi, Mama. Pudno day ta, anak ko. Iso nga ikagumaam ti ag-graduate. Tapno ad-adu pa'y ti matulungam. Intun naan anay kanton a nurse. May isang anak mi ni Eunice manang Emmy. Makatawan laangan kat agturpusan iti nursing. Iso ti makagapo no apay ang nagsakripisyo ak nga imadayo kat nag-caregiver ak dito'y Canada. Agpapaimat iti may isang opisina ni Lino nga asawak ngamdandanin agretiro. Iso akaslaen enjoyin na laangan tinabatbati pa'y apanawan na iti pagpapaayan na nga opisina. Kadagiti gundaway nga awan ti asawak, kas pangarigan no agbiyahe, gapo iti trabaho na, dagiti dadakkel ko ti pangibilinan na ni Eunice nga anak mi. Iso nga addalat ta mga sikaso iti anak mi. Iso akampante aklat tamot nga agtrab-trabaho dito'y balasiw taaw. Iti panaglabas dagiti aldaw manang, kastuyan dagiti pasama. Lolo, saan ka di pa si mangpot ni Papa manipod opisina na? Nay, saan pa'y mat Eunice apaw? Mga no nag-overtime mat isungaging gay takit awan pa'y laeng. Kunaknod dan Lolo. Naladawak ngamin ita, tada pa'y naramid mi kadagiti kaklasek.
No, kasta sangsangput mo mait apaw. Mala, ingkag pulusan di tabalayaw sa kanto agsubli di tao. Di ka nagluto ta sigurado na banog ka. Sa nabalay na nakaluto mo ni Lolam. Sige nga rod, Lolo. Ayan ka din ni Lola. Ang kitaldaliman na kinasilid may. Ala na pa ako, ingkag pulusan di tabalayaw sa kanto agsubli di tao. Na pag isuntuan alpasin ni Lolam itararamidin na. Mangantayong tumatan. Sige nga rod, Lolo. Lola, apay nga tamasansan mo ta na marabiyang nagawid ni Papa. Nang rugi day ta idinagga po ijay Cebu anak seminar. Jack man abo apok. Nadlaw bimot day ta ka ni Lolom. Itaman la mapasabak day ta. Dinamag mo ka din no apay. Wan Lola, kunana mo ta nag-overtime ka no. Wano saan? Ada na pananda ka dagiti ka opisinaan na. Ay, taman pa'y gararamidan na ti kasta. Naibagam ka din day takan ni mamam. Saan pa'y nga rod, Lola? Diyak kayat nga ibaga, aging kay ti Jack mapanagnakan ti kinapudno. Sabali nga mintag parparik na kanyak, Lola. Apay anak ko namday ta, apook. Kasano? No adda di tabalay ni Papa, kanayon at iti cellphone nat in-into na rin na. Kanayon nga da kasarsarita na iti cellphone. Saan mo't nga rodan ni Mama? Sa balid sa amot ng tinasumok jay amam apok. Masapol amaduktalak no pudno ti atap ko, Lola. Sakbay nga ibagak ni Mama. Day, apay dagita nagado akawos mo nga impan mo dito'y apok. Sana kon nga gawid ije balay mi Lola. Mabalin ka di adituyak pa'y laang balayyo. Ay, uwan ba't apok? Agamaguray ka. Saan ka maawatan? Apay adimon kaya tiyag na ije balayyo. Pudno ti atap ko, Lola. Adda babae ni Papa. Nakita mismo dagiti matak. Hanya, ay, pudno ka diti bagbagam apok. Wan Lola, jay balo aka opisinaan na ti babae na. Kat tinasakit, kabadungalan da Mama, idi adapay diti Pilipinas. Ay, ti awanan ba inalalaki? Laklakayan lang arudan, dandanin agritiraw. Ngam naaramid na pa'y tikas jay. Lola, anya ti planom apok. Ipakaamom ka di ka ni Mamam tinaduktalam. Wan Lola, rumbang lang ang maamon na teraramidan ni Papa. Kakaasing agtrab-trabaho ijadayo. Iso saan arumbang akas to iti subad ni Papa iti panagsakripisyo ni Mama. Aramidam na anya ti ammom anasaya at apok. Saan ka alapdan? Uray ni Lolom. Sigurado adi na kanunungan ti aramid ni Papa.
Magtaimbawag ka. Mailiwak namin kan ka, mama. Domingo ita. Apay, saan kayo nakimisa kan ni Papam? Awan ni Papa, mama. Nasa papimanaw diti balay. Ne, sa dino tinapanan na. Awan matrabaho na ita saan aya. Anya ti pakada na kan ka? Itay nakariingak. Awanan ni Papa. Dinamag ko noon nakita da lola arimwar. Nasapa ka no, kan agdardaras ka no pa'y apimanaw. Sa dino nga'y tinapanan na. Apay asaan ang nagpakada kan ka, anak ko? Mama, anda ibagakkan ka, kan saan ka kumaamakmaklaan. Anya day tayo, Nis. Pinalpaliw ko ni Papa. Tasipod naggapu iti Cebuan aki seminar. Masansan mo tan amarabyan nga agawid. Kanayon pa'y nga da kasarsarita na iti cellphone na. Apay nga italaang nga ibagamday ta, anak ko. Tiyak namin kayat nga ipakaamukan ka, mama. Aging ka iti tiyak matakwatan ti kinapudno. Kat agpayso ti atap ko, mama. Nakita mismo dagiti mata. At na babae ni Papa. Anya? Sino tinakitam? Jay balo aka opisinaan na, mama. Jeng ay kanayon akan kadwayo arumon idadda ka pa iti Pilipinas. Dagiti awanan baid. Dagiti traidor. Aggagayem kami ngam naaramid na kaliniputan. Laklakayan lang arudan day taamam. Ngam naaramid na pa'y ti agbabae. Kinapudno na. Manungal daw sa anak ka ng gawawin di balay, mama. Ijay balay da lola ti pagturturugak. Imbagan ni lola ti makagapo. Kat kinasarita nak ni Papa. Ingka rin na makisinan iti da siya babae. Kat tiyak ka nun ipakpakaamo ka da kayo. Iso ang nagawid da. Numita, kastamanan ti naramid na. Bayam, takasaritak to dyan nalaing nga amam. Di ka paapektaran, anak ko. Siyak ti makam mo. Kasla nagtupak ti langit kanyak iti daydi akanito manang Emmy. Jak impagarup nga iti kasday nga edad ti asawa kat masumok na paylaeng ti agbabayi. Kat tinasakit, gayem mi dayjay abalo aka opisinaan na idi addaak paylaeng di ta Pilipinas. Kunak no jak mapasaran ti kasday apan nubo. Gaputa saan apulos ang nagbabayi ti asawak idi kaub-ubingan mi paylaeng. Ngam ti ad-adda pagdanagak ket ti anak ko manang. Balasangan ket sigurado ang nasakit para ken kuana ken pakaibabainan na tinasumok ti amana. Manipod na amwak ti amin jak sinungsong batanan ti awag ti asawak. Jak met inaw-awagan tatiningiting ko ti riknak ken pinanunot ko ana imbag no anya ti rumbang nga aramidak. Aging gaan na ikana kon iti kired anang sungbat iti awag ni Lino. Hello? Hello, Nida. Nasayata sinong bata mo ti awak ko.
kayo. Napayagan nga awagan ka ng di ka mo't sumungsungbat. Apay, di mo ammo ti makagapo, no apay adi ka kayata kasarita. Anya ti panagkunam kanyak, maag akaskan ka, gapo iti aramid mo. Anya ka din day dasasawang bakay. Agindi di ammo kapay laang. Ammo kon ti amin lino. Kaano pa'y alipliputan dak iti dayjay nga awanan bain a babae? Nita, may anak pa'y kumangag palawag. Anya ti palawag mo? Ti kinagulib mo? Ti kala nagbainan? Laklakayan kan? Arig naduduugan kan? Kan balasangan ta anak mo? Di ka pa'y impayan iti pakaibabainan. Napanad ti utak mo, Lino. Pakawanan nak nita. Aklo na ka nakpaso lang. Nalapit ang gapoy tinalaos nga iliw ko ka. Iso na aramid ko ti kasjay. Ngam ikari ka jakon ulitan. Ulbod! Nagkari ka iti anak mo. Iso nagsubli di tabalay. Ngam inaramid mo manen, nakisinarak ka manen iti dayjay garanggan diyang abakbakatan. Yak ilibak na itanita. Ngam kayat ko maamuam nga iso ang nakisinarak kag. Talinimpas kundi amin ka na kami. Nagsarita kami laang dita. Mamati ka man wag saan. Pinutag kundi relasyon may titunggal may saan. Kat iti panagkunam, mapakawan kan, gaputan na kiwindaswas kan iti dayjay babae. Akas laawan anyaman nalatan di naramid mo. Ti pananggulibyo kanyak iti dayjay asumang kasayat abakbakatan. Pakawanan na ko ba? Ikarik iti bato ko alangit apak magbabawyak ti inaramid ko. Ay ayatan ka dita. Patpatkan kayo iti anak ta. Ti anak mo ti pagkidawam iti pamakawan. Urnusam ti relasyon nyo adwa. Diyak kayat amaapektaran ti anak ko. Gapo iti madi nga aramid mo. Simangpet kan anak. Nakaluto akon. Amok ka mabisbisin kan. Ingkag palasan tayo sa ganak mo tundi pangrabyanta. Papa? Anak, amok adakkel tinagbasulak kada kayong agina. Ngam pagbababawyak tayo jayan. Ikanak kumay ti may sapay agun daway anak. Jakun ulitin ti inaramid ko. Nagsarita kayo ka din ka ni Mama, Papa? Wen, ngam amok ka na sakit unay tinagam kanyak ti inam. Ngam nakasaganak nga aguray no kaano ayat nagnati pamakawanda, Eunice. Di mo mababalaw ni Mama, Papa. Adayo iti panunot na mapasamak ti kasta kada kayo. Nabayag apanawan nga aday ti adayo. Ngam no kaano akayat nan ti agawid. Saka yun to nagaramid iti may kaniwas. Pakawanan nak anak ko. Aramidak ti amin tapno mapakawandak. Panagnakakan ka ti panagbalbaliw kon. Diyak kayat aguraan nak iti tong palbiag, Eunice.
Kamusta nga dyan na laing nga, Mama Pok? Nagdakkel mo tinagbalbaliwan na, Lola. Kas makita yung mat, kanayon nga da iji balay tunggal awan ubrana. Nagsublin niya kasi ti sigod. Ay, nasaya at mat, taging ga nasapak at nag-uupod ti mading aramid na. Awan lang arudan ti problema na, dandani ka nagturpos. Wan nga rod, Lola. Ngam ni Mama ti pampanunutat. Talaga nasakit tinakam na. Ay, siyempre, Butapok. Nariga at tikas taparikot asumangbay ka dagiti agasawa. Sapay nagadayo ti ayan na. Ibagbagak mata nagbaliw at talaga ni Papa. Kan napakawan ko matan. Nasaya at kunana. Ngam mariknak ti saom iti kaunggan na. Kasladinan mapakawan ni Papa, Lola. Ipaayad tayo pa'y iti panawan ang makapagpanunot. Saan na nalakaapunasan na ti sakit ang marikrik nana? Ngam amok, napatagpay lakan kuana ni Papam. Sapay kumata maurnas tumatla ti amin, Lola. Diyak kaya't nga itapay ang marakrak ti pamilyami. Bakit kan lakaydan? Rumbang laang agkapyada kuman. Ay dumteng to day taapok. Sa diwa pa'y latisugat arikrik naan ni Mamam. Ngam dumteng tumot ti panawan ang mapakawan na ni Papam. Hello, Nida. Ayan ni Eunice. Apay asikatin ang sumpat iti cellphone na. Ang digdigos ti anak ta. Iso asya kung tinang sumpat iti cellphone na. Apay, Nida. Aging kakadiita kat di nakpayla kayat akasarita. Anya ko matipagsaritaan ta. Pakawanin nakadin Amo ti anak mo nagbalbaliw akon. Kat inaldaw nga ikarkararang ko asapay la kumata mapakawan nakmuten. Saan ang nalakayat nagtipang makawan ko ken ka? Amom no kasano kasakit ti naramid mo. Saan ang mapunas daytay di apag kanito laeng? Anya ka di pa iti kayat mo aramidag. Tapno mapanak nakakanagbaliw akon. Pangaasim ta ibagam ko ma. Awan, bayan naklatan. Basta na nayasan ti relasyon nyo nga agama. Lukas tamot lagay ang mga kaslaawanin namnamak ang mapakawan nakpay. Nasaysaya at siguro no gibusa kong tibiyag ko. Total, awan mo't na ti serserbikan ka. Nga uraan niya pa'y tararamidag. Nasaysaya at siguro ti kasyay. Ngam ti kanay na masaksakitanak gapu ka dagita nga ibagbagam. Anya? Lepasam tibiyag mo, kapoy ti parikot asik kamot na ti akin kapuanan. Tapnagtal na tayo amin na na. Tiyakon kabalan na ti mapaspasamak. Nagbasula akwen, aklunag. Ngaminaramit kun ti amin. Ngabawan mo't nagmamaayan na. Tatalaga nga aging kaita. Marik nakatumok no sa dilangit pailaeng tiguram kanyak, Nida. Saan lang nga istorya, no di ketrik na ti puso. Kada episode, adda ti aramid amang pabilig iti biyag mo. Ti Masakbayan Radyo, pakinggan mo, damdamin mo. Hello, Denver. Hello, Glyza. Kumusta ka? Nasaya at mat. Naibag man ta nakaawag ka? Kaya't ko lang nga maamuan. Naumdasin to urnong tatap no makapagkalay satan. Panagkunak kat umanay mo tanday toy. Apay, talaga adesidido kan nga agawid amang ikalay sa kanya? Siyempre mat Tapno makabukol tamutan iti pamilyata. Medyo nabayag mat basita na nagururnong ta. Sa panagkunak, umdasin to urnong tatap no makapagkalay sa atamutan.
No isuti ko nam, di agkalay sa nga rodan. Agawid kan, tapno pa pagsaritaan tan, ti maipapan iti panagkalay sata. O sige, agawid ak nga rodan. Total, malpasan ti kontrata. Iso ang makaawid akon, Glyza. Alangaro Denver, orayan ka, agan anad ka akanayon. Anya, ag-awid ni Denver kunam, anak ka. Tatang. No kasta, agkasar kayo nga rodan, apamad a sumangpad. Nanang, kasta ti kayat na. Iso nga rodan nag-abroad, tapno makaurnong kami iti pagkasarmi. Ay, masaya at mat nga rodano at dan urnong yaw, tapno makasimpa kayo matay. Tatang, simple laang mati kayat may akasar, tapno adamot mabati apang rugyan mi. Apay, saan nga agsubli di bala si utaaw ni Denver? Saan pa'y tatang? Dito iti pang rugyan mi. Jakmot kahit nga agsina kami adagos kalpasan ti kanlay sami. Kastagayam. Sa bagay, nasingpad ka nagagat ni Denver. Oray sa dino ti ayan niyaw no nagagat kayaw. Saan kayo nga agbisen? Pudnaw ti kuna ni nanang mau. Mala agawaan nyo nga raw tapno adan tumutin apo ko may. Allah ni tatang. Apo ko adagos ti bagbagana. Siyempre Ay mo't anak ko. Tapno maawer mi pa'y dagiti agbalin to nga apo ko may. Naragsak ka kadimot lang ta nagkalay sa atang Glyza? Mata, nabayag nga inuray ta dayto akanito sana ya. Katagyaman ak ta nakauray ka. Siyak ti rumbang agyaman, ta nagsakripisyo ka nag-abroad tapno makaurnong ta iti pagkasarta. Glyza. Anya ti plano mita? Saan ka pa'y kung mga agsubsubli iti abroad? Talaga saan pa eh? Kan may sa, nakasarita kong dagiti kakasinsin ko. Tumulong ak itayan ti taltalunan da. Nasayaat nga rod no kasta. Nalawat ti taltalunan dagiti kakasinsin mo. Talaga akasapulan dati kadwadang agtalon. Wan nga rod. Kat nasayaat mo tapno jak mabakante. Saan ka nga tamay kawang agtrabaho manan iti talon? Ni, apay kit din na may kawak nga eh. Sigod mo takas na ubrak sakba nagabrudak. Kabaglak ba ita, Glyza? Naggasat ka talaga, tanagagat ka na simpot ti asawa. Pasablugan nakman ako nakon. Alakit din, maturog tan. Tamasapa ka mapanitayan dagiti kakasinsin ko inton bigat. Mangrugiyak manen ang makigubal iti taltalon.
Agimot gaya man anapan nakitalaw ni Denver anak ka. Wan tatang, isumot ti kayat na. Di na kano kayat ti mabakante anabayag. Bilibak ka talaga asawam. No, sa balilaang, aginanada pa'y asak ba'y nga agtrabaho damanin. Nang runak naggapo iti adayaw apagilian. Sa bali nga ni Denver tatang, kaya't mati agtrabaho adagos. Masayangan ka dagiti aglabas nga aldaw. Sa bagay matkit diya, ang saan nga tamay kawa kat sa bali ti trabaho na iti naggapuan na apagilian. Dinamag ko daytan tatang. Katawaan nakit din. Apay ka no ang maikawa, kat sigod mo takas diti trabaho na sakbay ang nag-abroad. Ay na, swerte kay tinakiasawa am anak ka. Iso nga aramidam mo ti pagrabengam kas asawa na. Napalalo ti panangidayaw ni tatang iti kinagagat ni Denver manang Emmy. Talagamot ngamin asipod nagamamu kami, kan idinaaddaan kami iti relasyon, talaga nagagat kan nasingpetan ni Denver. Kinapudno na, iso ang nag-abroad, tapno makaurnong iti aramatan mi nga agkalaysa. Siya tinangipatpatuludan na iti sweldo na, aging gaan nakaurnong kami iti inaramat mi ang nagkalaysa manang. Saan matan ang nagsubli iti balasi o tao ni Denver, kat kinaykayat nan tinagsuksukay iti daga. Nakitalon ti kayat ko asawan, banag nga ad-addan anang paragsak kanyak, ta saan kamin nga agin nadayo. Aging nga impas ngay konti na una nga anak mi. Ngam tijak ni namnama, dito'y gayam nga agbaliw ti amin, ta itijak amo arason, nasumok ti asawak ti agbisyo. Pasaray na bartek idin asumangpet, ta maisungsung kadagiti kakasinsin na nga aginom, kalpasan ti panagubrada iti talon. Nabartek ka manan asimangpet. Awan pa'y rabi panagawid mo asaan ka nakainom. Sikamot, bakit? Agas lang mo tayo ti banog gaboy ti nagmalmal matrabaho dahil sikakit di Wen, ngam no masansan, makapadakas mo't iti salunat. Madamdama, nagsakit ka iti kanay na panaginom mo. Na? Saan ka matakas ta idi? Di ka pa'y pulos tumimtim iti arak. Ngam itamot ten. Kasla sana kompleto ti aldaw mo no saan ka nga aginom. Di ka tinagong bakit? Malala. Ingakit agitasaran ta mabisina ka. Aywan, ayan ni baby ngay. Nakaturugan Ala, mapan ka agsukatan. Ta isaganak matan ti pangrabyam.
Duan ti anak ta. Rumigrigat mo't rumigrigat ti panagbiag tayo. Talaga narigat ang tibiyag dito Pilipinas. Oray ka sana ti pamayak nagtrabaho. Apag pursitulat ti matmat gadak. Apay nagsapol ka laangan iti sa bali at trabaho. Kasla mapampanunot kong arod tag-subliman ni Dubai. Aga brodak sa manin. Sigurado ka? Uwin Glaysa. Dumakdak kilin tinaw ng anak ta. Impas ngay mumutin di may kadwa. Umad-adon ti gastos. Iso na saysayat no aga brodak manin. Adakan ka day tano iso ti kayat mo. Ada akla ang dito'y anak kasuportakan ka, lakay. At sabot ti desisyon ni Denver nga agsubli ija abroad anak ko. Marigatan kami nga minan nanang. Duan dagiti anak mi. Dumakdakkel ti gastos. Kasanon tulaangan no gad-adal danton. Ay sabagay ad-ado ti oportunidad ija abroad. Basta saan kayo anabarayuboy, makaurnog kayo adagos. Sapay ko mga rod nanang. Tamakasapol iti mayat a pagtrabahuan na ijay. Ay nagapumutan ijay. Di amunan dar aramiden na. Wan nga rod nanang. Sapay ko matamakapan mo tan adagos. Talaga ngamin amarigatan kamin. Hello, Denver. Kumusta ka ditan? Masaya at Mike. Aywan gayam, impatulod kong dalawan siyo. Pasensya ka na. Talaga amin abasit lang di sweldok dito pagpapayak. Okay lang lakay. Di ka agdanag. Bastaan na damtabagim tapno saan kang agsakit. Marigatan tan sa makaurno. Nakastoy lang di sweldok dito. Bakit? At ayuak lang arudon kata kayo. Nagpasit pa iti may pagpatulod ko. Apay no ibiro ka nakmat iti trabahok dita, lakay. Anya? Kaya't mo mo't umay dito? Tapno agtinulong ta. Total, may santumot apagilyan ti ayanta. No kasparigan adama sa pulam at trabahok dita. Kasano nga rudan dagit upin? Di mo ida pagdanagan, taadadanan ng kantatang amang taripato kadakwada. Tinapatag ag tinulong ta amang isagana iti masakbayan da. Sige nga rod. Kitaas nga niya ti maaramidak, Glyza. Sige lakay, tapno makatulong akmatan kan ka. Kung mauray ang maisapulan nak iti trabaho nila kay ko iti Dubai. Ay, saan mo siguro akasla ka na anak ko? Aguray ka ba sita? Nakaikadang akong tatang.
Agaplayak laangan iti Hong Kong. Nabibiti sumrek a domestic helper. Ang mga no delikado, anak ko. Ang mga no makatumpong kamot iti saan anasaya at nga amaw. Ado dagitag dinamag akastakay. Saan mo't siguro, tatang? Makigasang-gasa tak para kadagiti anak mi. Umanogot nga ni Denbar iti dayta na panunot mo. Masapul at tatang, no kaya't naasumaya at ti panagbiag mi. Masapul nga agtinulong kami, ta saan mo't adakkel ti sweldo na iti pagtrabahuan na. Ay, una yan. Ang umadakada kayo dayta, anak ko. Da kayo pa'y kumati makaamo kadagiti ubing, tatang. Ngam saan kayo unay nga agpambanog ata da sakit yo? Ay, wan. Kundi nakpanunutan. Sakit lang dayta. Nalalaingkit dengom siyak. Agyaman tatang. Naturodak mo't apumanaw. Taamok adiyon to baybayan dagiti anak mi. Gapo iti panagpursigik manang Emmy, napagasatanak ang nakaumay dito'y Hong Kong. Aklo nag-anariga ti trabahok dito'y, agsipod tadakkel a pamilya ti pagserserbiak. Sumagmamano akad sa aran ti balay adaldalusak. Ultimo dagiti luganda, siyak ti mangdaldalos. Saan la aday tamanang, at dapay taraken ko nga aso. Ngam uray no kasta, inlimod ko dayto iti pamilya, tadyak kayat amaamwanda, no kasano kariga ti trabahok dito Hong Kong. Uray no agduma apagilyan ti ayan mi iti asawak, awan anyaman na, tati napatag kada kami kat makatrabaho kami. Agtinulong kami para kadagiti anak mi. Ngam kadlaat asimang bay ti may sa apagten, adyak pulos ni namnama. Itaman pa nga umawag ni Nana. Apay nga ta. Hello, Nanang. Apay nga imawag kayo? Haglay sa anak ko. Saan ka kumabakbaklaan? Apay nga agsangsangit kayo mo to, Nanang. Anya tinapasamak dita? Anak ko, awanan di tatang mo. Pinanawan na tayon. Ha? Anya ti kayo ti asawa, Nanang? Natayin di tatang mo, anak ko. Anya? Diyos ko. Apay, Nanang. Anya tinapasamak? Naatake ni tatang mo, anak ko. Nagtagkanto mo ti ulo na. Kung nakasaan nga pambanog, gamdinak mo timpagag. Diyos ko. Una yan tinapasamak ka ni tatang. Sapay diyak makaawid, Nanang. Diyak pulos makita ni tatang iti maudi agundaway. Bawatak, anak ko. Tanabit ka pa itita. Amo, kasan ka makaawit at agos. Nagamit ka naman ng mo, di makamu iti amin. Pasensya kayo, Nanang. Pasensya kayo na talaga.
akong kontakan, Denver. Mamin ano adaras nga awagan ka, ngam di ka sumungsungbat. Kan apay adi ka mutan agipat patulod iti allowance dagiti ubing. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Pasensyakan. Talaga kaya't kamuta ka sarita. Naunaan naklain. Anya ti kayat mo asawan. At ang sabala ka din nak dito Dubai, Glyza. Anya, ulita man timbagam. Saan ka nga ihayatan? At ang sabala ka din nak dito ay. Isa di mo namnamakin niya supliak paigan ka. Anya ka din di mapaspasamakan ka. Kasano dagiti anak ta. Ora isud ako malang ti pinanunot mo sang bayan nagaramid kay ti kasta. Pasensyakan. Pasensya. Kasta lang kalakanakan ka ti mang talikod iti pamilyam. Kasano dagiti arapap ta para ka dagiti anak ta. Isuharod nga dak mo titi Hong Kong agsaksakripisyo. Tapno makatulong akan ka. Glyza. Isinamon da ita babae. Katlipatag mo taginuliban nak para ganda iti anak ta. Saan na mabalin? Napayag kaming nagdandan na dito eh. Diakon mabalin nga isina. Kanimbagak mutan ka. Saan ka nga ayatan? Iso alipatin nakmutan. Glyza. Hello? Hello, Denver? Tiyawanan ba inalalaki? Isumat lagaya mo din nagsungsungbatan daw awagak. Tagdagaya man sa baling araramidan na ijitumay. Ang dagaya man sa bali akadundan nana. Sana mabalin. Awagak tumanan ni Denver. Kat numasapol ngagpakaasi akan kwa na nga isina ng ti babae na. Kat subyan na kami kadagiti anak ko. Aramidag. Hello, Nanang? Hello, anak ko. Nanang, saan ka di ngay mawawag tita ni Denver? Ay, saan ba't anak ko? Damdamagan to pa dagiti anak yaw. Apay ka no asaanan nga umawawag. Gan saan mo tanggagipat patulod iti allowance dagiti ubeng. Diakon makontak, Nanang. In black nak pa yan. Talaga pinaypaisunan tinang talikod kada kami kadagiti ubing. Ay, naglukod. Unay mo ni Denver. No kaano anak ka lang dagiti anak yaw sana nasumok ti nagbabae. Awanan, Nanang. Talaga ngayon sinanakon. Diakon namnaman asubyan na kami pa'y kadagiti anak mi. Patip ka rin tirik na anak ko. Panunutom na ti anak mo. Di mo sayangan ti luwam iti awan ka sa na lalaki. Kasapulan da ka dagiti anak mo. Nanang. Awanan tinamnamaag. No di ti bagiklangan. Dagiti langan anak ko ti magpatpatibkar kanyak. Ambo ka di na kami baybayan ti Diyos. Agyaman nak Diyos ko. Napunasan ti sa amariklik na. Gapo iti inaramid kada kami ni Denver. Dagiti langan anak ko tinapatag kanyak. Amok akabaulak ida nga ipaayan iti nasaya at amasakbayan. Ni, adamot chat ni Linda. Ti kabatch ko iti high school ak. Isali na kano iti group chat dagiti kabatch mi.
Nasayat mo tapno maliwliwaak. At pagpalabasak iti oras, tunggal day off ko. Amulat na ni Linda masapol ko ti pagliwliwaan. Bilibak mo't iti dayto agayam ko. Amo na ngamin noon niya tinapasarak iti kalabas. Kumusta da nga tamot ng iti balay? Tinasayaat. Awagak man ket din ni Nanang. Hello, Glyza, anak. Hello, Nanang. Pasensya kayo na imawagak. Kalaat ngamin analagip kayo. Talaga nga umawag ako akan ka anak ko. Ngam naunaan naklaan. Apay, Nanang, ada ka di masapol yo? Ibagayo laang. Anak ko, kagap-gapumi di ospital ang nagpa-check up ka ni Manang mo. Apay, nagan-ano ni Manang? Nakaroon ti sakit ni Manang mo, anak ko. Anya? Nuapay nga itatanakaroon. Santo na duktalan dagiti doktor. Italangabin arimor dagiti sintomas ti sakit na. Anya ti sakit ni Manang, Nanang? Ada, kanser ni Manang mo, anak ko. Kat nagwarasan. Diyos ko, unay mo tunday ti apanubok. Ididamo, pimo sa itatang. Kalpasan na, nagsina kami ka ni Denver. Sa ita, adaman ng sakit ni Manang. Anak. Ibagayo kanyak noon niya dagiti kasapulan ni Manang, Nanang. Nakasaganak at tumulong. Aramidan tayo ti amin, tapno matidog pa iti biyag na. Agtitinulong tayo, Nanang. Word, anak ko. Katagyaman nakiti kalayo na pa ng suportam ka na kami. Sapay may sakan amang isaksakan iti amin. Di kaagdanag, Nanang. Nakalipat ako na. Awanan kanyak ti sakit anariknak iti kalabas. Mga barwanan tayo, Nanang. Kabaalan tayo na ito'y. Ada kaasi ti Diyos. Nanang, adaak. Anak ko, jak namnamahan nga agawid ka. Kinasaritak ti amok, Nanang. Imbagak ti sitwasyon ni Manang, kat pinalubusan dakmat. Ay, agyaman anak ko. Kunak no mapasamak man ti kasi tinapasamak, idi pimbusay ni tatang mo.